Tuvuge ngo amen. Sinzi ikibazo nagiriye hano. Nukuri kose nagize ikibazo sinzi. Nije muntu bazaheza kubwiriza abantu bose kera basinze wabona basinze bato. Kuwa kane natashe ntabwirije none mbwiye abona nicaye hariya. Uko haracari ijambo. Kandi ko nigeze gusoma ijambo ukwezi uriya mwaka wa 2020 nari ninjiye amasengesho y'amezi 6 ndasoma ngo nsoke umutima amumbwira ngo uwo nkora hano mu mbavu hosoka mu Imana kama yibona gutya ariko yeme nari numvishe maze kuzura numva umutwe ugiye kuremera nama ntangira kwandika ibitabo ko ndandika ibitabo byinshi kubera ko nabonye ntoyabwiriza ayo makuru yose. Ndashima Imana kuba hano. Imana ibishimikwe. Imana imfashe gose mwanya muto. Elshadai turabakunda nimba atari mwe mudukunda ariko turakundana muri make. Imana ibaho umugisha. Umuyobozi yarambwiye ngo nzobe hano ku Cyumweru ndabisabisha ubuyobozi bw'itorero urananira. Kubera ko ku Cyumweru gishize twateranire aho moja dusezera umukozi w'Imana maniraga abapasiteri bavuga ko tugomba kubana uyu munsi ndabyemera ngo habe amateraniro agiye gusoza baravuga nta materaniro y'igitaramo kiyabaye. Ndavuga ati nubwo Kasarani hari amakutano menshi ukuntu mwene data yambwiye tudatarana tiyonga Imana yongaye. Amen. Namantega imodoka namanze shitani yabigwanyije ariko narushe ndashika. Hallelujah. Muri inshuti zacu kandi Imana ibamugisha. Ndashimira abavuga butumwa basoje kubwiriza. Imana ibamugisha bavande. Gusa umuvuga butumwa wa mbere yavuze ngo wazayumva akeneye kwiga. Amen. Umumenyi mwiza w'umuhanga ni uwimenya. Iryo jambo ndarisubiramo. Buriya umuntu uzawisuzugura ameze nk'umugabo uzureba umuba akawusuzugura kandi waragagarije isi. Buriya umubu Imana ntiyawuremye ari uko materiyere zashiriye ku nzovu. Ese materiyere ni ibikoresho. Tiyaremye umubu ari uko yabuze ibikoresho yowugazura ukaba munini. Ariko yarakaremye kangana nkuko irangiza iragenda ifata ubuzima bwako
yamigenda ibushira mu muntu kakabaho kabona umuntu kagakururaho idamu bukeye. Ariko ndanezerewe kakama gasubira kakabaho. Naratangaye nta kindi kintu mubuze ujya ntacu ni amaraso y'umuntu gusa utunzwe nayo. Karangiza kakama gakubita amafungo karabuze umuntu kagahudumiya kabona umuntu kakama kanezero uzamumva ko kagira ngo kujya gaba kari mu munezero ukuntu kabonye ukuntu kagiye kujya ngo Satani yamayitiza aragenda ashiramo isumu abaganga bayita malaria. Kuri ariya ni pepe bise malaria. Kakora ku muntu gutyo umuntu akamagira urumeza gashushigwa. Ariko mureke mbabwire sema amen. Kera gako ndabwiriza nukuvuga ngo inzovu ni nini ariko nta muntu jewe ndumva yishe. Ariko umubu wamaze abantu ako kantu murakumvise. Niyo Imana yashizeho abantu barebare n'abagufi. Buriya icatumye ishiraho muremure nukugira ngo azodufashe kugera hejuru byoroshe nuko abantu bagize imitima mibi. Umugufi nawe gukora hasi biramworohera kurenza ukuntu no kunama. Ko murabona ukuntu byontinza kugera hasi. Ariko mpamagaye umuntu umwe hariya ndamu yogerayo vuba. Tuzamure Yesu icubahiro. Sema haleluya. Kandi umuntu iconezeza umuntu nuko yoreba imirimo y'amaboko y'Imana. Kandi imirimo y'amaboko y'Imana ni umuntu. Semene amen. Umuntu mukurema. Imana yaravuze ngo tureme umuntu mu shusho yacu. Nukuvuga ngo niwe yaje irapanga neza ibona kino kiremwa kirismate igishiraho. Dusoma ijambo ry'Imana Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 8. Bibiri iravuga ngo bibira mu mubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ariko bibira mu mwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Amen. Bwana sifiwe sana. Ndavuga ayo magambo. Ejo bundi naratekereje ndaje nkunda kwigisha abantu benshi bazabanyandikira nyabuna tukazurandaga cyane nyabuna uzukora gute. Bwana sifiwe. Bakeneye kwitonda cyane kugira ngo tujane ko ndanakenera ngo mwumve cyane. Sema haleluya. Nari kuvugamo amagambo 3 kubiba n'umubiri no gusarura. Ariko wenda ninkora kuri kimwe nuko ndaba nsoje nzo Imana nizubiraga kumbonera umwanya kuwa 4. Nimba gahunda ari igihe ari sinzi. Ubibira mu mubiri. Haleluya. Buriya Imana ija gushiraho umuntu yaratekereje iza kubanza kubaka inzu. Fondasiyo ikomeye iyishiraho iwukuye mu gitaka. Ikora ikintu mu gitaka ngo irangize imuhumekeramo umuntu. Haleluya. Umwuka wamanukanye n'umugore witwa nafsi aribwo bugingo biza gutura mu nzu yitwa umubiri ngo birangize Imana ibona ubwenge yabihaye kino kiremwa iravuga ngo ticokwemera kujya igitaka ahubwo reka meze ikintu muri hahandi yaturutse. Tuvuge ngo amen. Meze ibiremwa meze ibimera mu gitaka kugira ngo umwana w'umuntu abone icajya. Haleluya. Abantu bazabajyana mu bwenge ariko tibojyana nk'inyamaswa ariko bazajyana mu bwenge. Mwobyumva. Ubushize mperutse kubwira abantu ndababwira ngo injyajya sikindi n'umuntu ora mu rugamba rwo gutwikira uwo ari we agahora mu rugamba rwo gutwikira uwo ari we kugira ngo titumumenye. Injyajya kandi aho kubana n'injyajya kujya ubana n'umurozi kuko uzubana nawe umuzi ariko injyajya iziseka mu mwanyika yayiguhema. Injyajya nimbi. Injyajya nimbi we. Ako abantu b'injyajya
Imana izobabarire n'ukuri. Sema amen. Bibiliya yavuze ngo ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Hari abantu benshi bahenzwe n'umubiri, kandi kuba inzobe cyangwa kwirabura ni igitaka kiri mu buzima buriho, kimwe cy'umukara ikindi cirabura. Habe n'inzu kera bakazazihoma bakazigiraho umweru n'umutuku, cyangwa se bakagira umukara, inzobe n'uwirabura. Iyo umuntu yibona aba ameze nk'ibishimbo by'amazi ya mbere, nibyo biza bitumba bizamuka, ariko biza bimara bikiga, kubera ko biba bitaramenya systeme birimo bikoreramo. Nukuvuga ngo iyo umuntu ahayibona aba yibagije ko arimo agenda yikandagira. Burya Imana yarantangaje. Abarimo umuntu yakomotse mu mukungugu, niyo yapfuye niho bazamusubiza. Suko ba rero iyo wawe ugenda, Imana yaragufashe irasubira ikwereka kuko wewe udakwiriye kwizamura. Ubundi iyo umuntu yizamuye aba yiyambuye ubwenge bwa muntu, akambara kamero ya shetani ikaba ari imukoreramo. Haleluya. Umuntu wese bujye uzizamura uzohure nawe umusuze ngo dayimoni muvemo. Barahiri kuri kwima dayimoni muvemo. Bwana asifiwe sana. Rero mubeho mu buzima bubiba ivy'umwuka. Ikintu cyose, ejo bundi narimo mbwira abantu, ndababwira ngo abantu bakijijwe mu mjino no mu miririmbire, ariko ku magambo tibarakizwa, ku myambarire ntibakijijwe, mu mivugire ntabwo barakizwa, mu myandikire ya WhatsApp umuntu azavuga terume ugatangara tesu uyu ni wa mukristo. Ni ukubera ko yakijijwe ageze mu materaniro, ariko hanze tarakizwa. Agakizwa. Kandi mureke mbabwire, umuntu akizwa buri munsi. Sema amen. Umuntu akaba ari umukristo ariko adatuzi ijambo ry'Imana mu buzima bwe. Buri iyo ushaka gukora urugendo rwa kure, uzuca ugafunguza cyangwa se ukaca ahantu ukajya kugira ngo utaza, ndetse ugatekera n'ibintu biza kugufasha mu rugendo. Rero iyo usenga utarimo usoma ijambo ry'Imana, uba urimo ukora ibintu bigusonzesha kandi utashizemo ibigufasha kugarura za mbaraga. Rero nimba mukeneye ko dukomeza ubukristo, hari sitasiyo imwe tugomba gucaho tukanywa yitwa ijambo ry'Imana. Sema amen. Nimba dukeneye kuba ibi bikomeye no kugera kure mu buryo bw'umwuka, hari sitasiyo mbarangiye yitwa ijambo ry'Imana. Niryo ryonyine riza rigenda rigahondahonda umuntu, rikamuhindura, rikamugira uwo batari bazi, agashuka busha. Buriya witegereje umuntu wabayeho muri kamere y'umuntu atarakizwa, aragoye kubanira. Kubera kuko yabayeho mu buzima butarakira, butarumva Imana. Amen. Bwana asifiwe sana. Ubushize narimo mvuga ijambo ryo kwiyoberanya. Ubujya abantu baje kwiyoberanyira mu materaniro, kandi tubana mu materaniro turimo dukengana, runaka utomubwira ijambo ry'ibanga ufite kuko uramukenze. Ba pasiteri bagakengana n'abakristo, kubera iki hagahora intambara hagati yabo, kubera ko bamwe tibabaye abana, abandi ngo babavyeyi. Aba pasiteri tibabafashe nk'abana barera, namwe titwabafata nk'abavyeyi. Tubana turebana nk'abamukeba. Gisha taraje muri system. Tarinjira. Nukubera kuko tutabafashe nk'abavyeyi. Nyina wundi niwe murozi, ariko mama wawe tiyoroga. Bavandimwe, muri runo rugendo turimo tirasabwe kubiba ivy'umubiri, dukenewe kubiba mu ivy'umwuka kugira ngo bidukomeze. Impamvu mwabonye abantu benshi bananiwe muri runo rugendo nuko babivye ivy'umubiri cyane, bakenera kubaho mu buzima bwiza, babubibira mu vy'umubiri, batakaza umwanya wabo cyane.
muzi uko twafataga umwanya wo gufata amazi mu ibase ugashiramo amaguru ngo broke ngo Jean Jacques Rousseau ngo amagambo yavuze ngo pédocentrisme l'enfant n'est bon naturellement yes mais corrompu par la société ukarara wicaye ariko umuntu agize imyaka 10 atagira n'imirongo 2 ya Bibiliya yafashe mu mutwe nibura imyaka 5 tuyiha umurongo umwe indi 5 tuyiha umurongo akaba ariko ba Socrate si Dieu existe l'homme n'existe pas nukubango muri bwa buzima tubayemo ivyo ngivyo kubera kuko twabihatiwe cyane ndetse turabikubitirwa nivyo byagije agaciro n'uyu munsi kwiga Bibiliya uba warabaye umuswa nk'abandi bazabiga kudoda uzorebe za bourse bakunda gutanga ngo nizo kudoda kubera ko ari ibintu babona ariko njewe simbigaye simbivuze nabi mvugiye kubera uko abantu babikora sema amen mureke mbabwire ikintu kimwe ubwenge bwakira icubuhaye kandi igihe cyose icuha umwanya nico uzasa naco Bwana sifesa ubushize ndimo senga narabivuze ubushize ariko sinabivuze hano nageze ahantu hariya Gidurayi nari mpafite amateraniro yo kuwa kabiri haza umuhungu ufite imbago w'ikimugaza agendera ku mbago ndasenga ndimo senga narimo sengera ibyifuzo Yesu arambwira ati bwira uriya muhungu ati rambago Mana iramukijije amen kubera ko nje mbere yo kuvuga ikintu nka bene ico nza mbanza nkabwira umushumba mubwire arambwira ngo banzu baze neza baza neza bazi Imana gute kandi nibwire se ngo ese waruvuze gute nka wa mwana nyirakuru yabwiye ngo karabuge aravuga ngo nariye ngo apfundura abone ko ari inyama yamavuga ngo kaka ngo subira uvuga uko wari wavuze subire se nibwire te se hajya waruvuze gute amen ndabyihorera ngo aje gusohoka namubwira tuti iyo mbago niko Yesu yambwiye tiyabyumva nawe yamagenda waje kubyuka mu gitondo abyuka amaguru ameze neza yagororotse aba hariya muri ririza azabyina umukunga mwinshi cyane kuko ni muzima aragororotse ameze neza ngo noneho ubuce nsubireyo sanga umuhungu ufite ikibazo c'ijisho ritabona numva ko Yesu ambwira ngo turakorana dukorana nayo niko Paulo yavyanditse nukuvuga ngo muri biro turabana muri office dukorana nayo umunsi Eliya yafashe imvura yishira muri kofa aragenda barebaje tese ko imvura twatuyibwira ngo igwe tigwe byagenze gute commentaire zarantangaje ziravuga ngo Eliya ngo bashubije Imana ngo Eliya yayitwaye ngo ubwo ari Eliya wajanye ngo buri afite impamvu buri ari impamvu buri ari impamvu yamayishira mu ikofi mu mufuka arigendera ayi wewe bavana ko ndabwira abantu ko ndabinginga mwakagira Imana muri kino gihe Ntitukemere ariho Imana itukwa mureke dukora ibintu nk'abantu bize akarusho kandi b'abanyamwuka
abanyamugisha n'abamenye Imana ntibayibangikanya n'ibigirwamana, abo bana amazina yabo yaranditswe. Mukorera Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku byose bitabiranyira. Iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi, tibayankora imvo yiguye ngo ihungewe. Uko bagasifiwe sa timukemere nyabuna, timukemere, timukazemere nabuke kw'Imana muri iki gihe cyacu turimo dukora ko ari bw'Imana yotukwa. Timukazovye oya, timukazovye. Mukorera Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirazo. Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa n'ubundi utarabiruhiye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yaje we. Abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana we, abo bantu amazina yabo yaranditswe we. Sema amen. Burya kwifata uko utari ni ugufata wowe ukamushingura, ukabaho mu buzima bw'ujya muntu washimye. Timuruzi kuriya hariho abantu bagenda begura amatuza bakambaraho imipira ya barakidube, akama yumva yakoze ibitangaza ngo yabaye murasta. Ni ukuvuga ngo wishe wewe uzuye rakedube yakoze sikiye gikomeye rege. Ariko igihe kimwe hari indirimbo yiwe yigeze kumbamba iramfasha nisobanuriraho amandiko, ni amasara gutya aye wewe. Mureke mbabwire semeni amen. Buriya Satani akiri rusoferi yari konteri mukuru mu ijuru, niwe wari ushinzwe imiramirize yose. Hari komantere zantangaje ngo yagiraga amajwi 12 ngo amwe yakazava mu mbavu, ngo iwe yahimbaza gutya agacuranga amanoti yose. No akombe wabanje ukaja hanze. Sema amen. Ngo arangiza ashike ngo amanuke hano, yamazanaga bya bintu yakoreye agiriya, yamabitamika ba Diamond barakedube bari bose. Muza mwumva turirimbo twisukuntu tugira ijana, tuza dukubita umuziki ukama wumva nyine umerewe neza. Ibi bipapuro babanditse amagazeti, ariko ntubasangamo ijambo ry'Imana. Kandi barangiza bazadukubitamwe imiziki bashaka tukarwa tukayumva, kandi bakamazamura volume yose. Internet uzuja gukirika ku ndirimbo yonyine kabanzi kazana ibintu ishaka, kandi ntakuntu wo bikuramo ukamutegereza bigatambuka. Buri shitani imaze kutwemeza neza 5 sense: kureba, kumva, ukamujana n'ababa kanjazamira baba kubita ibangi ukamuga umukanwa gusa burya. Sema amen. Nukuwango mumenye cyane. Haleluya. Kino gisirimba tubyina timukemere kuko bagisuzugura, kuko tuza tubyina tugahabwa amaherekezo menshi.
muzamukuramo inkweto. Numvisha umugabo umwe ejo bundi abicamba kandi abicambira kuri internet, singiye kumuvugura, ariko kubera ko iby'Imana ari byo muza mwambariye neza kabagiye kudamarara. Twaje mu kazi kubera kuko abantu benshi batazi ico bahangana naco, niyo mpamvu babyifatamo ki autorite. Nta autorite nuko utamenya. Ngwino. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Mwakire ijambo ry'Imana.